Ngusanizo nisiakuse wake tuyebi ndani la mutangasi wa maundu ma mitandaoni kana blogger Emmanuel Malebe weke wambeni ni maobisa maiselu DCI Emmanuel ulaumila sia maundu mathuku ma tongo ina muno kauntini ya Kitui asembu kiseseni kinene cha DCI cha Kiambu balandiki mama woki Kitui maandula muteki koki kuisela kundini yo ya Kitui Media Union alama abe kiseseni cha polisi cha Kitui komanda mosungio ma kiko kiu maasi kana kuone kukilivya unyaicha wa maubo anasema chana ono kutwelasa Maundo mosenya na vuya nimebwelandiki mama woke tueti na mwandiki wa movo kwesalanzia mutandao Emmanuel Malebe na wandika movo kwesala channel cha Opki Digital kwekwambini mwafisa DCI kuma Kiambu. Malebe kwa tukavindani kalia dhumweta na nyanya iva taunini ya Kitui na kutoa kiseseni cha polisi cha Kitui ni mwafisa suma DCI na alama andikilia OB kana kukwatu kwake kumaneta kwethia nandiki movo makwana angia mundu esieto mutandaoni valaiti na wake mamweki angali na mondo kana kemelekele mwafisini mwa nene Kiambu. Andiki mama vova Kitui tina kukwata livoti ni mafika kiseseni cha polisi cha Kitui na kwenda kumanya kitumi cha kwambeni kwa Emmanuel Malebe. Andikiana lama sevi itengwata nioni mumani haba nene kiko kiu na kuweta ini nzimu ya kwenda kukilile nyumba siyo nyaichi wa movo na andiki mama vono kanamika manyidya mwene mbi kila kiende isione sianduani. Peter Kasuva ni mwene kivilo wa kikundiki ya yumani ya kukwata kwa Malebe na kwenda mebia yomdea kutetea mabata maandiki mama vovo ili kilile vatani Kitumi kinene kila tukiwa tuitagua ni maofisa ma polisi ba ni kana mwano akwatiwa kindu kitawa cyber crime na ila twabika ba tuina nengwa mwana wa kunena nake kana kumosesea they are already maimukulusania mamutwaye kuya Kiambu headquarters na yu ila twajaribu kuatia tewa kwa hiyo ndio tunakwika nondumo na orders cia kuma yulu kuya DCI headquarters kitu cha ukuli hata Kitui Media Union kini chambe tuwanenge ubei wa kuandika maobo otaandikia langi mama obo kena na ndionde na kila kitu ukulia ni tunenge mwanosu tuzo kumewia witu na mwatongoi alaindi meufikikana nimo mekuatiania na Hopkins batoneka na mamathu kumewio wo ni kurutongoesya na kwika mwene nthi kila mamathie Maleve ethitwa yandika movo makukonya atongo ima Kitui na uthukumi wa isiane sianduani pala kwa vanene wethitwa ikoso uthukumi wa mama atongo Kitui kindu kila mama atongo iva Kitui methitwa mateo kitho chanesa mukwatindi wa kikundi Kibrani Mwangangi na kinwa wetakana ethwa motongo ukwiwa ikoso ne nyumba sio nyaicha wa movo kumana na uthukumi wake wina kiko nwele kuthukuma kwene na kiandikino nengeto ni katiba nundu nyumba sio nyaicha wa movo wamana andiki masio maile ya kwiki uthukumi wake kithimini lakini kitu tuyisenesa kana Emmanuel Malebe atwa wa DCI headquarters kana ageta kwa sindula sideto itewa ando ba Kenya akwate aenda umewe na maundu maingi alama yeto maitowa baba Kenya ma abduction ideke lato kula taandiki mama uvoma Kitui twena court Kitui twena police station yena itengo sionde cia polisi ke the one mundu we na madena ni chao utaetwa baba Kitui police station askatwa and then wa court cia Kitui atongo imaitu alama sagoto ni enende idita andiki mama uvo tiende ya kuungamana uvo na tuende ya na kuungamana kila chawo na kusukuma mwene nda kwa tamaendea kwa wandolo wako ni yekula dena wasakwani edaba mwanasiasa okwewa embukose ne mundu wonda mwandiki wa uvo peme tadala leta kutwaiwa na kila usungoloto na kweka ta mundu mosakwe no kwekede meradi la wathi enende besa ilo nengero cia kotwa mwene ndi na wathu kumane ndi maituma Kitui makwa tamaendea so yesa kwetegela tukumane kwa mwanasiasa wonde ana masiana ndio mituma makwata maendeleo ni kwethia endo na serikali ni kwethia no kutumia serikali yitu kadha ni wasa kwewe thukuma no yitigelia enende mausukume umegekela wa mathie Ikulio nene ni mutongo yuwa wina yesili ya kukilithia andiki mamo vwa kwisilanzia kaunti ya Kitui na ina mavisa meisalu kana DCI matono kunikila mavitio mamu andiki Daily Vote Blingwa movo mutongo TV Nito Onesmus Chalo.